الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سامع الأصوات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات بعد فاطر السماوات ومنزل الآيات وصدق الله إذ يقول وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أما بعد kwezi mafundi wangu wa baba hangu wa dada hangu wa nashwa hangu wa nama wanzani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tikusudi usiku leo unuvanu ni jeri hadisi ya uka mengoni mo msiba warihunda ngabongozi njiri uzelewa na courage inji ya banda naishia zuki wangu Ahmed Muhammad Bolero yakaujitekeleza usoni mae mwanashe wangu Ubeidillah Mshangama abonge ngamfikiria ukanga bwanama wenchi wajua ondo ya uka tika likoli, tika shioni, tika msirini, tiroha, na demisuri na dena some, tende tisome universite, tsumana akademi, tija komori. Apo, ntabona kanio haku tika ura mpira wa mdu. Sha, kabati ujoparo jo, ikubu wasifambi ya uya ni kazenda abo, mkwa hangu komori, hata ni jefaranza 2013. Tiwasuli faranza tena, kabati ujoni, shiana mashaka na rongo ekati baada na uliliwa no muuliliwa uo uongo uparao raddu fi'l iyo reaction et comportement nilo niyo abasa inu ngeamba raddu fi'l zinu reaction ya mai ya roho ni wikayao manunga onesiwa oyo au riao no abonge ngareagiseu holi hondizo rizien shio desari hunda wakati uliliwa tifungiwa titaraulwa tihibiwa tisijiniwa rami no wakomori ritinzwa twamaya kabati mndu danyi ujoja banu yaje yambeze ndongona zamba abuzondapo ti uliliwa tifungiwa, tidaraulwa, tisijiniwa, titolewa o andumo hazini, o anashe watu, rihibiwa, risijiniwa, rimenyele we dini, rimenyele we mila, rimenyele we zanwizu zontipia. Gayabonga mina haki ya ureagise, ezendongo izopi ya uka kabati mzima danyu jwamba izondapo. Ti uliliwa wanama, na wakomori wao wanama waunto waju hauna super wao tifungiwa abo wanama wenchi wafungwa burebura wanama wakomori titaraula na ndabona uliliwa ni wandu mto waziwa rambilo ndrabori hadalwa risijiniwa kabati ya joni ulilianga mtawa mahakama afanyishia rudia jambe kwanza yanswali ya rudia jambe ekenja fanya jao gabo ezo ngoni zambao izo ndabo halafu oyimdira kamakini yatulilia yazalo harumada hola mashaka shaka japarofanya baya aja babahe amto ambaye ntoda some utoja ukaja ona enda soma jazahi kabati yaishi ambanongo kaja hibi ya mndu kaja miezi mkwamba tuotao atawajaza hemanga haja hundu wala wanyanya no wanzani wahe ne mabani hahe no adusahe waulwa wafungwa watolo muhazini wasijiniwa kwa dhara ulwao kwa tina maji kwa tina mwenji kwa tina msomo kwa tina unono kwa tina mahakama ngeabwe emruo ekakajabu jabo kairo hafa yode mani yaweka yao watsina urongo wanai auka Bolero kiwangu
miti do mishia yojabani yojayirongowa jowa dungo urihibia noriuwa noridara norisichini norirenda sihindu shemirongo siya yambale lo harumwe deba daena yakauziswe maswala kwa banu wate etitri kazwana iko face en face ban face en face yeke bolero mushida no na mndu mrachi sha atoka uziswe maswala ejibu yabo tsikanzana be ndiko zotokofu na muibeshe wandu abanunga ba mjufumu waishie ukabane zefikira ngizo shabana abasaino Allah irane jandi se direct sambanga mswale magharibi ngena dise direct bainga bo mndu yani paraban hamba ti parani mndu ahezi bana hamba wanazijana walo wanupia baisawalemewa wambe mnaharamu wala basi kartushinda ramblaza ponti ezabasha rwandungo ara wow kwa yoko tsugo hamba na jau she bwana ulezo lukasamba uzilade ze kweli bwana ula ina bantu ranzari bireri korompe wandu waelewe bwana ula basi katukiri ngutso ndini wonge amadani yedi Dr. Daniel ikado jai kati na mnyanya na udharau na ndini yede husinu nile niyo ni tartibu ya Daniel dino umakini funeze rungoza ya jende ya trilo amatashi Shabandu ramba lelo nga mazuri eleze taratibu mwana ba metwali tuonge yabo imeleze ni yaukana banu bainge mdodo anzake makini shoto juwa uone mwana yuwa ulawa uone mwana tolo hazini ola bonde siwa ola fungwa bure ola ulo kutina mwenje kutina maji kutina jau urudi ngo dara ulo amanze swali ze hamvunga maze jau kwa ikoni wa bisama hakama abonge yabo watukufu na ritulilie rishiye ezenrongori zamba ozinu bantu baba nuzinu tizi wono misiri wana kausoma tizi wono pari wono lo hunu sheza ezajiri hindi ele dara unele boneyo wandu wanu garifanya uja Almanya gara kontra-ataki tina uliliwa nifungiwa ni dharaulo wana watola mhazi kartina maji kartina mwenje kartina msomo kartina mahakama kartina banongo ndudi tena nendena puliwa wandu wajua dori lapisa ikea wezerezuke zina ukana mrekati Idrisa ekati Tilaki ekati negociateri ekati mbeni litereri ekati nono ekati tidlo de valeza waudo wandu wajumji abantu basi watoritafanya wala wabangu waonda asiri hundu wala wahulwa tena walitaruma mbahuma abonge abonga rjokta wakalimye zimguri himerambe ezamba zichene ziche ziririre mebana shanga mjio hataratibu mtukufu au zuki wangu au mjomba hangu bolero emasuala wakauziswa bana mimi fakhari kamwambie bo desire banu mimi ntibanu hasia sembwa na hino wakantina ushindo mhawani nyoti pia sharo wakaboro wakaban odbai tijowabe ha mahakama tijowabe ha mahakama pia akabanu ndo adungu ambakana banu sisi uvura na siasa hashkartura na siasa parce que mniulilia mnifungia mnidharaulia mnihibia mnisichini mndede sindu mwede mlibi wandu tena wajua dori lapize no jwazabe kananga mkozo sabari wa to mahakama abonge mtukufu bolero tamban tsuhunja zibani ba misilo ishia orongo waki tuvu adabu shange lazime uyelewa ya ukana mimi fakhari minja soma nuza siasa shatika uhule majurnali yambao al-akhbar na al-ahram za misiri noone siasa na mnaendao wanaka Egypt Mwenyezi Mungu ajalia aminazuki wangu mikoni khatibu uparo Haddaf Salim Mwenyezi Mungu ajalia aminazuki wangu mikoni somo journalism uparo Hassan Yusuf wakauhule majurnali na mitika yahula atatika hule la shizungu tika hula mimbar ya majurnali wako haina juma tika yahula na ina mwezi noni some babi ntitoka jindu swaribulo Abole lobo mtukufu Muhammad Ahmad Bolero hujauka uziswa masuala zandani mwana shewangu Ubeidi nganza ukengono urugo meda zila tsahamru ya fanye research za kweli zero pia ya tijabala hato jahali lesa amamdi ya parisa wanangana ngangu tsorari yaende bema jawabu ya kawia ambaka jalingana na mdu Muhammad Ahmad Bolero uhusu emashaka nenti emahalale champagne Omala ni mhimu owade mhimu lwa rumwenti Bolero kaja utushe lelo shangu tsomba wani wandu tola vani ekangyo njema ekangyo alibitiza uwe Bolero ngo jueze tabu zilo bonti juu ya uka sisi karja somya komore jabo no msomongo mwikomore rija rende manga ngabo washinda wa waswili ngabo wangamila wafo bambas
arumo msomo shawa hundu baki ngabo wachawaluma médecin ngabo waluma ingénieur ngabo waluma professeur ngabo izopia gizo enge wakasiasa njema ya urekrite ya ujenterese hamade namna majama tahema joueur wa Komori Bolero rijokari hezenti ya hatu shada wena msaidie na belunga mwanzo mfanye hamaputu na anchari mbaki hapo hata mji ya vera tamleje moti ezabili Bolero sambibo ya kaanza yafanye mbano goze ntumbili zila zambakisha atu tuendea unukatwari wa hadisi na jauja nga muhamionrongo na yuzo elebe ya lahi mwana manu rudi ni mbayi jokiri wa Shanghai jokiri ya Shanghai Mwambi ukana Singapore yonti yanda ya kolonizewa ni Angleteri ken njadi wasa Angleteri anukwa tina walo nisho ha anukwa tina jari profit na mwedena match na mdeje umu haji wakata elisa andu bure kartina ma wajawede wangari ya mbese wala Indonesia wanukwa tina rogo saa na mwedena match wango ufanya hazi kwa tina maji Hamadi Salsabili ya Jairongo yoni kwa wantu kwa tina zaha kwa jakane zemfira kanizo kwa jakane ile dongo jema la raloni lo kwa jaka haruma pen strategique njema ya ukeze melisi do biraba la haraka ranu da wadufanye turuna zila pia ezorgoizo kwa jakane zo shabada wakana inu ezorgozao ziregele kabo doktoru para doktor Salah Goda rahmatullahi alayhi ya fariki Misiri hamantuo nanti yakobidike tajiri ama Egypt ngwa wana Firauna izo miliari aina mrulo dunia ni abaga ina mahazi mfukarege ya wata abasa onruwa tukuja umona we turismu ya Egypt wiyo waisawa tajirisi yadunga hindi enili iyo itorengeza le lima et fleuve le plus long de l'Afrique omrwa majiwani liwo zingiza ngwa maji ya sao limia wezanogoza no elea no les infi iyo ya bili itongeza kwa tina tabu ikaya ngabo barrage yamba ose Belali wende wakaza barrage ya mrwa maji wodo waka alimento o mwenjo mwinji Egypt zono gonda ruwaisa wastafidi ngabo ze piramidi balongwa una gashila hao ngwa una gazi ya hao shanga bostok ishele wandu wazigiziwa ni tizambwana na hizo ishele ngabwe eze temple eze nwezo wiyo siyaha wiyo e tourisme shawarede hawamezi jowa hatu zabari yanuma jeshi yatona ndongo yatorenganti basi kiguguru do umezi na balangwa ona neema shwa nati kwa tu warede hawamezi abungebo mtukufu Bolero Allah ingo juo kakabatira isi ulemenguni ya pashia amazali na bonga ba ministre des affaires étrangères abo kamdado fanya rugo parce que ziduma tufanya rugo e mapesa he Komori miarumi aruma misafara moti ezabili nsije mndambia ukana ngasi wajiri kudeta ba Ibrahim Traoré afanya kudeta no entia et 2 ans 3 ans il développer zabari meto maana uli yono wandu ngwaona akili ngwa sérieux amtije mregele dami mliba wandu wanu yebidi chao ukosewe commission de l'océan Indien ngwaja ati undana na bahatu wakati na kaurompira na kaurenga bitweri amorisi akaiwe yakadhamanabo yo para kabi Elia Shurti Muhammad wako ajaba ni mndu mnikatiji la 200 rupi tiaba na mtuenda maona na mlikopeshe mnando basikariti wenji waneze ntiziko ukana retari njibo Bolero izo des entibo ikayao e population yo yinji desert kwa tina walunisho ujingangu omwinji shasi ise wana wakomori wasomo enamna majamata hawandu walo bonte walutuwao mpira denamna majuja mhunde wandu wasoma walo maseriyo wadu wafanye enti she enti ya hatu nyuno meka waimo hatu ikilolare nge halika wa mali sambari gani ka wanzuani azalare gani ka wa mtuje wakale yomba bizama sere kedo wara ngwa jao wanu ngari wanao
Shami uona ukana eze nurudi ni mbaye eze Barufu eze Jimmy eze Swamadu eze Shafiu eze Ashirafi eze Messi eze Ahmadi wapia na wabeza hisi ya sababu bese waisomo waijua au haujao magumi mgamaru mwa jihadi keti ulo watangwa ndive utopo hitwa na pulo shaha iyo ndiye mina kaya iyo ndiye lapiza ndo mlapiza yede mahala mimi nakauka lo ngamjoro mo siasa ba wala rakamba dauri untutinda o wala rakamba tinda o zithibitisha ukatinda o tena yabo salam tukumu aboge mana mtukufu hambege bidio rike emi konti mko wipara ni uparo anza ni wanyu nyika mabeze suje za lazima zifanye shige ezi asizi mko zifanya hiyo ndio lazima wala ila tifasa mfasile na ubedi wala ubedi kamusa masuala shaila tifasa mfasi anufasa mfasi yoda bona kanti banu walo huno ni mtu wabeza shabalo ubedi tukamsa mfasa masuala bana tetitire na zikazo nayi au mwambie kama ni midena ile wanayi wodo upande huu ezabili wanduenda wamba ukana enamna jeri jo wezenti yabo enamna jeri jo ka u developer d'ici telle date wallahi inga mina mahami mine mitalwa ngamtozamba parce que miteleti tundu tifanya mba recherche tifanya mba utaleni ifanye bahthi ni wone research ebane emergency ni ufanyishaje bahiti elewa yokana emergency inuge lazima yomtahe wana damu ransi walona zitwa sha emergency ina mrua parti wa bile utofa bile wadoenda watola wadunga wala hizo mtu aba hizo za bure kosi risar pange bazango ranzo rifanye bana riuze ntiri faja chau nganzo zitwa haina wandu waende wapange ize domain waele wao esi kampe haundo nyinga kampe haundo esi ngo izo zofanyishiha haya eshi tuko usaidia hindi haina wa présenter ces projets cha une emergency watu kana kabati tukavdese katibeli na fatiru na msaidie na azali na habari basi banu izo ngozo ambazo zinupia wallahi ingetungo decide abo bandani habari yabo wondu atuanta jiratise wakati ya kana mimi ngamichao wallahi wangu azamba wano watu kusamba nyoti pia msheza gouverneur iswe hamba abange wandu to alia ebane problem ilone komori hindi ebanu kartina lilo nisho yondele kaulu la hembeberu nkamtina hintu na bala entire ngwani machi na bongari fo nyora ngabodza ngabo juwa boko li jonjilia ndo boko jori bali ya bege mahakum wajo charge waru mweze pano solaire za komore etsa juwa ilo komore agari fo kitani eba hariri zingizwa ni fiba sijazi papa wandu wanjabo ade sababu de espace aérien ya hatu wezam vyoge zishilana izo tipia ezen ko izo pia popolero garizele wao quand même embabiti tili yo muyangamiza hamisafara ya tujana marunda basambi wakati yafanya serie yenda katwari shabo ya rejei wa komori waono mavuna hauka ulozi ne zemfi ezen ziwa izibu wa tourisme yodobuka yode bango chiwa na sampi ezi chambre froide na zile emi safara bolero wa pashia dawe na zali conseil diplomatique gojuondo ya ukana fatihu kasina ndo zae tujua botasi watoto majana matano na mndwebe de sanyiba yoti uliza wandu mfanya appel d'offre wandu wa négocier wandu wa niko wande watunde ze faida ne ze hasara yo amade shindo shaikoni wala ikoni wafanya bala shindo watoka grupu ya wandu wande washirenge inuka mtodo libachao mtojabo wa komori na amzabo banu babo ngamjokangwa mjopuli wa pamruki na bani zuki wangu shage jo wana no wajo ibe yani subie iranizo na zamba za mufti amba arumadara sa mufti al-jumhuriya yambe na mwisho baba ni hanza ni mtinie ni mwishie mtu amba faringo swamba mnyanya bana faringo motabu na mwishie mufti eri jo developer je mufti wa kamili ya subutia kenti yambe Arabi Saudite amba ngo job side yaneke muhimili azali hatanga mjoda mado ta wanro hazi karishirwa ni daila idungu hamba ne subie ya ira hawa waikonu hamba washile no iwana yaka wi mufti do ambo makaulu hamada yanu ngamjoda atamwede mwadotsa hawanro haziko basi wanru watona kana nina mdube sato ndazi yonge mjumaya ba ono mtuma kaula paraki wanutu anza njiwa changa mwanzo wanru ile yakana
haina mndu mwenza akili urongo yo angalia wala ya urongo zao ya ukaa bana ndo wanu ngwarenga za barini zamba hochi wanada mwangu ngwa tufikiri jaza ngoni zamba usini izo de mengoni mwese ngo bikayao mufti aljumhuria weka torongo chao bangwanzu wewe lazima ya owandu wa mwambekana endari rongole endame rongo kadha bari saru wafikiana jauja sha mufti ngo konti usubitu ambekana almuradi Arabi Saudite ngo prewa risaidie wamba kwa juu saidiane kama himili azali ngeka karja mi azali karna msaidia abo katur saidi abo msaidia azali abo katur saidi aruma mndu mwenzake ili ujochenda pa abo kujamba hashabo fasira abo katur saidi sisi himili azali da juu saidia ezo parozisha hobi hizo ezo mdobia parozisha hanu hizo bahi ngamwendeleo haukati sikitia kabisa namna watu bolero ya kaujibu usiku leo itatide namna bidi ujibu mtukufu ngamtendeni timizi ezaka utongeza ngenije toi na mushi chele kamshahidi hata usoni mwa Mungu Arabi Saudite ndio tayari usaidia tsino sababu ya president bamwambioni mo tayari usaidia tsino sababu ya president wallahi ekari wafikiana rimkonyo nzima rimshangiria ngarjotendewa na nas majirani wa hada onde pla ilone sondi nensini ba hata ngwanza waje wabwe mashirika yao huko yabo waburo lo harmayensi kasina tomaji makango dulawa hata jomkini shahari tahanwa hazi bonze obongwe izo pia gazijao heji tihadi yahe nensinu wamwona emendelo yahe yodo msirini ya ni harungo wao yo darasa bunani Allahumma makini ruhi zabanu wa miswiri bunani makini shero wangu yinbanu twanza na bebi sawa ndo mada wala bainge mdwari mwani ya vesa wa paralise itukobidi mdwari tuambe wachide we mufti bamtukana matai wando hazi emorisi yeseshele zintizo samba na arina mdunga Emmanuel Macron banga mjoka kama tajiri arina mdunga chavi sote nuko zabana inu de manki ya respect fanyilo wa oro reagise wandu mana okotola wa alfani okotola wa muona na izamba no waze na rendelea rumesa barzado baba lelo tikauja taratibu ni jia siasa lelo leonga mrongo kisiasa ila manki ya respect mdu urongo wa enamna ila bala basi bolero ngela zimio utijwa mba zinde ze kudeta utambi karsina rulonisho parce que yabo uri manki ya respect kwa mtukufu ngasina fi okezen fi iso maroko atolenga wana masimsimu basi sardini walonizo mguae entia hatu ngasina maji yarizingiza ngarifo hanyora ngarifo hajoto kartina maji uyeleze ndini zabari ngarishili yawe mzungu ukana mtimbe abo na mtitimbe bo ambassade de France ngabo maji maluzini wala ngabo maji ikoni ngabo mahalani hura ruwalo maji hamade ya luvuvuni na Ethiopia shangarifo hanyora boleroka dhamana mhuwa rumwese wa hii commission de l'océan Indien kujashinda wana Maurice namna wa develope na hizo wawandura kawasaidia sani mwale amire amba ajirani kwa juzisa ubora zidi mai esha tongezenti hatu ya rora bolero dabo mtso ushinda no mtso anza mrohe moti dabo mtso utaha o asoma banema na lelo bavumbula usela kanti dabo wajoka ngabo watoto wajwa urampira ma professionneli waele wao mpira mpira ngo cha kinga manzo shawla go puwa majombo la uremme la tompira komeri Tanzania wana wakati rakando Maurice mzungu ya kadwamana wa ministre de la jeunesse et des sports yaka u préparer haina ntia waseshedi bushini la reunion pia waka wazungu bahewa hatu para Noel Pinochet basi Noel Pinochet hajaka ureleza daina marehemu yobi Noman
womzwani akaurisome ça c'était la première fois nakauelewa shami mimi no mpira goja unidemete au ni defende au ni awakatompira ure mmembu bombo wajumba diso jumba ya rumtasim au ando ambware manezitwa shawaja ka urene so mpira ja ko kompira ngo namna inu we défenseur abo yinjinga jo wireme ja uheza ekawe we ataka abonge bidio ure mete pique ure mpira ja ekawe défenseur ngo ndo pasize mndo e goli arenge gojore mabo hari centre dîner et ballon ikaw se monsieur na mnail extérieur de piabon ikango ira mo jao intérieur abo do moni hunu jao je do se messi basha izatino ngora kauziju abo wado hunu ngwa somao wandu waru wangu wasomao nyinyi murenga hazini bobolero aremele kiyone le koti msaidie yore ngwa hazini we ajo usiwiti abe use yambe daina belu mrati jamba ukana kasina mami ngo mitsano ba Ibrahim Traore tola juzi harengenzi ila no ubono izo yafanya ezararunga mjuwao ndo ya ukana ngabo wizimu nji na nyinyi kamtina haja ya mahakama shanyi utsaha eulo très corrompu mumnike ntiatu walelo tiandi ha tirengeno titi fanya recherche izo njokamba banupia mielewe yauka banugare wao mtino bonjo banu jono la pizza bamemana ni la pizza o dabona uliliwa wanama wa ikoni na mitsa mihudi no wakomori wanashe wangu dabo ntona mwenje dabo ntona maji dabo ntona msomo dabo ntona unono dabo nafungiwa dabo wana na shwa tuna wana hatu atola muhazini bure dabo ntungo ukata ina usiku tungo manani mo pashi atu jonga mbalo hindi watu mdu dukan voyage inunge loche inu voyage d'état et voyage d'état ah oui ti fo ndo zichwe na magala stele yabo izango zambao isho de chatonge zamini lelo nanzoni huchibu na minja paru njango za siasa wantu ni tsouli wati fungiwa tipo abangu tsende gami haruma ijihadi basi yauka wanu walipozi toka video wapweza hao wanu walihidi yange video recuperesha hatu wanu wapuwa wantu minga mjouli wa madagazo na faiswali no wadunga wana hatu watola muhazini wasa warengwa wafungwa wasemi jiasa ketina maji ketina mwenje ketina msomo ketina unono ketina mahakama haina usikunga mpashi yao ngama nzo mtoleja mopishiwa no jano zina ngam imaginewe zile raza ukaranzi sara ruza haina juma magari ngaja zo mafura jeshi gelipangwao na wandu wadi wende wakenti hula na hizo zote pia ngam imaginewe ze dépenses hizo haina kati president déplacé reka domestique reka à l'étranger reka ngodani reka ngobonzi hizo ndo nziro amunge gelazimio lijue eshari waswidi shabani hindi emana ratu waswidi hindi rizo tuka waswidi hindi kwa wandundani dokana karitina haya karitina imani karitu sikinienti karitina haya karitina imani karitu sikinienti lirenge wajinga emdu jasedi Muhammad Obangwa la ngondo yafanya hazi haya ndugoda zibiona mjua wakati na kanzani remidu o aeroporo tifikiria tikausome namna ya uwe basi tende tin kwa ripele olizungu sao haruma une minute ngelifanya uturuzi wina ziwi ha e bale yonga nzo ifanye jawo ya aspirateur nganzo jawo nganzo nganzo alafu yode mala nakabujani jua ze produit balanga mina ukata tabasa buni yabo hulele yabo watuka urele hawarele watuka utel ashika bo produit jo uwe ma atuka bo produit bo ko izo yode la somme e matashi sabashide baruga mjona disenyuma ndo mitsina wego bisika ujansa mnari yali banu ila we mahamaji inu adera tabe adera inu partina na adera asosi mtuzi cafe izo njia zo amagari konti yo bado arjoro haba nu hashida anga bomba zandini za mafiti ko izo zo ro facile ngabo izo bidizi to lo hidi de grasa tilena zilapia esa ngo izo bobolero gelazimio ujue ukana banu mrujo kakasomo hindu shafanya recherche na utanti na Ethiopia ya tonde yajo yatike mjinga izo ndizo ni urongo za abantu wakomori wa hushidia wanishidia abantu ngwajo to aba ufaransa ode warenge ikolo wa usome utamnamba ngwajo to amba idabango njondo emaneti hatu ya rora bobolero dabora msumbushi yani wala emania dabo anu watwenga wakanti bas kudeta yoti de atoke zenti hatu ya reje yabo titorna titinogo kada dokana gasina wandu wasona haya watsona irundi watu hanza walawe wandu watao wanafiki watao wandu ma incompetent kwa tutao wandu waluna courage Obama 2008 wakati crise mondiale ya Dubai yani sa Emirates arumaya qarat
Debe kanza ya sauver un badge. A lancé recherche. 700 000, tu dis 700 millions. Et où je présente dossier, nje ma ya recherche nje ma namna lijo ureleve. Ya we ma economist wa huwa he dunia. Wandu wa ile wandu kuzafina sina zina pia. Haina mreda kufanya document nje ma ya jia eleze. Et ya eleza waniko 700 millions, wareje 700 milliards. Parce qu'il a présenté un projet, il a qu'à bien élaborer les endroits qu'on tipie. Opolero. Emi safara ina usikupa shao dawana azali ngojoshinda tuambe ukana hakika rinegosie wanua rulize chao banna mame gobira ruwaje warenge chao. Abora ntile loka bana ukataba mwenje tena. Pole na suko tupashi aina mahabo tolo 4 milliards zende zulu magobo ya moteri ya ola ya zinzanu yabo zinzanu arumanti wazilat ana rupia kwa rumia pano solaire aina katineda ruasi CDG Charles de Gaulle ni ja wallahi no ne ma pano solaire o munje utaba unujo rumia komori ishiwi on ma pano solaire no ona wan et aussi connu ici à ça comme ça président ça va pas il faut toujours le calme problème il y a moins parce que matériaux que tout le monde cartina est sensible en carturu mia ja chao et c'est nous sont tipi ya yekabla simike yiyo ndongo ya mado risarito ikawidirikana ndongo ndaru zamweje emiro majisi hao yiyo rendera implante rirumie ele tahayulu ranyisom omwenje udu jabo na wandu wake wandu alo charge zindu hamada zinu izi charge magari abas kwa ba magari ka charge wao ridoba hiza amade zebute hiza gaz c'est possible chakam tujwa kam tutawandu yongo amado do unon engenyi wandu weka ongani na hamu kanyina kili ngamsikine wensi hanu wallahi mjo calculer ezema zendao Tanzania mjo na maregi ma specialist we wandu goza zitwa we wandu goza za uzaya we ma specialist hakika wendo wasome mjenao yao inga mwanzo dezana nganzo uniulie ndo kata karara ngeri jao c'est bien ça vie c'est bien ça c'est restaurant c'est bien ça c'est ngiro dona c'est une opération ça c'est abasawa wa Tanzania dungu tsuri waro hifai roja mabinda pia chaka mtina haja parce que aina katunjo kwa denyinga mjobe zanga ni une nationalité pia mjobe les mbio mcheza nyunu na popale huo waonda nyiwa mzingiza au kanyiro majomba tijao ekemru yangaru masirikali hauno sava pa ndio mpweza unda démission shaka bwana uparjo vumbulo azali uke kuvumbula bobolero haukai na ido ya rawe msaidie belunga ndo mvumbuani ukekensi atu irora jama madubi ya vumbulo wao ekensi atu irora mingoni mwawe parce que kujafanya ja sidali kamali nguna mrehemu bawo bya wana ukasa papa il a démissionné gopashi nga mwana weze ntinga mwana weze na pitali nga mwana uchao kabati marungonzi makomda itirich wallahi kebona la wa Egypt na saikon yomba rugona tso yona wana kaenda Aswani na Alexandrie na hiyo haruma digine kabo mala kwamba ngami haruma point kadha hunu Faransa ngami point kadha ndungu joba la jusa telefone na telefone ile gara langu limenya mala kadha reference mala kadha we zone ndio ba himi ntweda tirenge ndina pariona Egypt tandi saranzi banu kobea Allahu aina sametre arrahman wala ngaba rakuba lezi rovi wajwa huse oshindoni wala baleze embe wala ikauto madobi yodo mitieli ikauto adobi sababu ngo twandisa mala yanzo Allahu abo yodo do madobi omusizoni we almutakabbir ayo kadha asami yo mala kadha boko jolunga mrungu elomba bikana aboga hula boje dingone ndi so wando nicho ntweda tanti hawo shawando waru kenga bojaliko ari wandu do sinyanya no te ya umulashiteni na izo kabo wandu da vura bange na ndino waja wazibangu na butirengeza hamakurnishi njema haindini nku wabangu abange ezemanga mahenda pia kamtu ono mwenje wahe essence kamtu ono mwenje wahe pano solaire kamtu ono mwenje waho upepo kamtu ono mwenje wahe maji kabati manugo ya ukana imnikeni sham nkomori basi atukagizani atabasi ebano ze réunion hebdomadaire ministérielle za nyumdungo zifana ebani kamkana indine ukabalo ngana bahira sheze nugo za hanyu de namna ubakaru mwezi deze nugo namna ndo ubaki arumwezi conference ifanya jao conference jao abange ngamwe hopesi mwenese ni ukana eshar tungezensi hatu yangamia evidere fanya sisi evidere sulunga evidere silu
ashe Brahma Traore kajanzana na wao tipia no etia iregeza juzi aja aliswali kajanzana na wandu pia wenje waka umuyenga shangwe yakaserie hafanya babiza ndongo wakajafanya makumi na mimi aliswali afanya mamili wa nusu shangwe yakaserie yatawandu serie wafanya babiza ndongo kwa taba saka tukwamba mongozi wede akana itu banungara ambao ukaribu ribewa waliswali yafa sha ngiamade mdumshe mjwe mdumshe mbaba yaka ndaka mdogo za we emana he ya lola ya jamwambia ababa ko joranto bandi bo mwana hago batsa sa lola zonoko za sasiregela ka zotulile roha ureto bandi bo mwana sangu mdumshe mwe matsu nguste zonoko za pia ngono baembe bwana harusi abomba wallahi bilahi walona furaha wa mzaya wanikae abo walona furaha wa mzaya abonge bane ya furahi tindasi ya furaha liswali we yatazwasi kasi tsondo wa meriterike na president jali swali unafiki neze raboneze ndoko uneneze na njohuli liwa kamtina maji kamtina mwenji kamtina msomo kamtina unono wanani watoro muhazini mwede mwanege mdola sana mje mumpishie mjoya mmenyele ne juma mjoya mdozina wide alingana nasi na mimi nga mwono kwa wallahi haruma hypocrisie pro max iruloniyo ilazimu waje mwirana zali wide alingana nasi haina ngamifaransa kama uno bayirutiri nga mundo ba mwenje nga mundo ba gariti patria nga mundo owana ngwasoma awo wandu baza ngogezo ngamdailie mundu boko gutsonuka mamshana kajalamba hindu harudia mtubi yenye mtoka na bale telefoni ila yibi amdu yakahunu ya daruma mashule nda yibi ilezero kuzai pia izono kubika yao shahiyo efoti hanyu tena bobolero hauka wandu rengeze education mrenge mahakama mianika wedi wambe na mbuzi na mazamba mrenge zelikoli msirende ya mamba ilitwa na mana nezela pitali ngiamu ntijo rengele yacho abonyide mangami zanyi mlo karibu danyi raisi shamjo porta ndongo shama fichani mdo dunga na naye mopashiano wale teli mosterei ndo msiba wari hundra mtukufu atabasa njanjia mdo naiba mshanga mwendo wa tartibu abonge eshikoye de senti iyo de sirikali na bo sirikali mana na bama zoni votiwa bunga mina akili nga mina msomo nga mina usubuti nga mina mvu za fanye zenu go salazim tina mdo jeni ngoni ngabo elimu maulama unamzio wiji na mke na courage na mtui na mfanye jao na mtihibe na mtifanye jao ngabo emile notabilité ifanya oppression na mdega wazi na mdega ajari swali zena wa notabilité warede hawa mesi fundi warede hawa nafiki ngwado fasira na mnazao sirikali rede ha wanzazio basi na utozina na upashia na msajaja ngabo ntijo rengeleja mimi ngamdido rife baje wando waje wa tensi komor kazi ndio Mwenyezi Mungu wa in tatawallaw yastabdilu qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum kwa nauka amada ni ngujori to baje wando wa merite wa kensi bande juma tia ukasi tu peuple ya kablazimu likaya amange ezenti wakapia ikaula zimu bobolero uambie fatihu ka intida mna ndako kufanya intida namna jao intida mna ndako rongo abantu jao mwambie zani na rizemi safara mijiba kwa president ulona envio ulungo pashe namna niko jamba siritwa na ata kulimbala upashi na riziyeze juma nimbuya solo ho be engagement ya ubali ya wandu wanupia tonena rupishwa shahula no zina no hula mwakati mjiri hula tao tini vumu mbabi unfanye chao na richikoncentre emamili no banu rifanyira pitali no banu bawo ezemaliza komo ripia zenda rumatindo achi baneze maliza diaspora zo jaun sha ngezendo Tanzania ngari pasha orenda Tanzania roba hizando ya Tanzania wabaloa wadi wa Tanzania wenda ule pia semaliza tu pia ngitwenda Tanzania ro jei mabinda komori kartswanga diara hundra mali homsomo hundra mali ho no ra kartina hata izo fikirambi za waloneti no wazingizo waloneti parce que ça on finit sa conférence ba yor defon wazwe ukakwela hapo wao umezibas haya ubeda uzisa mtukufu bolero yoka banu ibidirito we ba wandu warinika ibidirito wa shorno ni shoba wandu warinika
e ambe kwa karsina bayrun kama ntom ndenge ezengo sahe mbebero mdu hamba ya kwa karsina blonisho e maturiki wakati waja kufanye pare ila watie digi warengeze bala uone zakadu sajir waparisi wa majibu ambasadi bala Komori hada zabasi watoto waili wavuvuni warenge maji ya Komori wabaya ngwa huzao e adunga waya hizo ama talimalandi wandu warende hamakawakibu na maswandu kuna na kanisa pia kapati ujwata hizo ambao kati ule makoti na bemduda obakia kapati tomaya kapati vision chandra bobas jeune emploi toishia kalimani no beli kalimani no matuyano wabilo ngo émergence sans chercher les personnes qui vont nous accompagner vers l'émergence vision des spécialistes l'émergence on aura quoi kapati mkomo da producer le soleil d'ici 2030 qu'est-ce qu'on aura vous avez prévu qu'on aura quoi qu'il y aura quoi aux Comores nous aurons combien des hôpitaux nous aurons combien des hôtels nous aurons combien des autoroutes nous aurons combien des banques nous aurons combien des usines nous aurons combien de terrains nous aurons combien d'aéroports nous aurons combien de ports yaoni maswala unakuhamba kagarenda au maana kata ngiabo garanzo kena terrain tsanu zijoka njema garanzo kena lapitali nne garanzo kena la elini l'hôtel kada garanzo kena pare jo la malakada wenda kada route kada garanzo kena na mashirika kada garanzao inombro ya wandu wafa harumwe za accident yunguzi abo garanzao ile jeshi rienjeze e polisi yenjezo mabareni ganzo dodani ganzo mapano ganzao c'est la manta na izopia ngejowa magaribu ya regaro ya la furier izo izopia izo projet zanzo wandu waelewao warudi waza compagnie ma sérieux shati mdu kwa ina juma kwanzu ya juma naho ni ale aina mdu ya to mona aruma buchiri ambe weide lelo weido pashilo lelo weido rongo turule weido safiru lelo jambeza mashuti hizo division ça lazima mdu yake nizo mdu ambaye emergence mtoja mdu kwa kumuri mwarende mala babano amtu ambaye emergence nundu katuna tatoma abonge watukufu owachomeshelezi zande maulama u mwisha hizo mufti twa yaka umambiani e jeunesse watojifikiria ngabotola yamba mimi ngami tayari nife hasibabu fatihu shetwa shangu shino mdu shito fasibabu fatihu bala bandrabo bala asibabu fatihu au asibabu majana matano eto tangu chino mdu nuru fatihu abo kabisho yanzari ke shara unandani hele batsa ndoko ina isha mkaza tumboshele yani mwelele yani eto tangu chino ka project chacha bano wanazitwanya ndo hamado watidida wanazitwanya ndo pia tete nuru fatihu wa fatawa wa tulu wala kanzambe atwala umra au atawila umra Mwenyezi Mungu na mwejezo umuri shalele sankwendo alele sabaka batsinjuo na mwishi oindo la yamba fatihu de mwana majana na weda daida kufanya hizo na mwana oindo la fanya nyimli adungwa wala gebalo ko la pizza fatihu mananyu hona mbaba wazalti salam taka toi na mwishi ala hari yeshetwa shange jopo fatihu shaka twa jopo majana matano tu shijoka pressure ya sababu ndaye kamziani shetwa shangu shinu shijoka pressure ya sababu ndaye hamanuru al-fatihu hafadhahu Allah wa rawahu wa tul umru nur al-fatihu ulende mwana ma jana de mwana leo de mwana mama kamziani dogo kajao nur al-fatihu ulaya mtukuza Mungu humedi msaidi ya bugashari wala udimu safi namna wanzao wenda tawamba ukarimu sidi ya Dar es Salaam alikaje kana ndongo zofanya tsotu karia urushe bondo ya kwambie na hiza hunda humedi msaidi 19 no wana 19 izonde za tsongunde mbuda ne mfumatso Dondo walwezi wanenge gamina dala wala mziani mtizai kenga mzai wana mada wala tijojani mliseni yabo pia tujala mainde ya corona tainu wandu pia wangamia pia sibabu dele ne kella poazori fe batiti ondoka wibade jumati mdu zama na yamengu mtoshone damsomese ya tojarende he
oza heke nga babula ulikweli ya umezi onanga mjo mdenga professori speciali wala olange bidani kwa matieri ya usome sena mna ya ujika usa ya umezi narendele baba leo nga brogozo bolero jama madu joaka bwe mahane maha ya uka nja specialize ndogo za siasa shaleo shatika utwali ya ukati kamba mjo saidienti yangu marongo abonge watukufu independence irenge independence numka wirenga mwirendeje mumtsona haya mumtsonza mregezenti ya hani numka wirenga mwirende sai numka jala panga manzo mwireje ukantsona mndu yapambango ekati debile ila utofaria tornati ikililwani kwanti hairumu hatajirisia uleze arudi zakamali pia lelo tuwe ntingerora yangami yandu wafungwa kati na jani na mimeti mizizo ndukanzange ujukanza janji wajiri kudeta yoyo ufanyiwa ni mrulo na fikira jali swali she ujoka mwema ufanya kudeta uo kamna mwimilia ngamjo himilia uo siasa ya zalinu ya utoliba wandu mafitina ya utopashia ya utonika wandu mali no ili wafanya siasa ya njio mjini ya swalize yale eshaula basi yone zema disa komoro abonge uboleri chele chatunge za ratu waswidi shasido tukana kartina indru hauka kartu elewana hauchao ngawe na akili ngawe na taratibu tiparuisha ukana mpango daona balagwa mpango wechijibiwa tionokana hakika shalelo zeno wakozamba lelo ashe wandu njile lo kwa jajibiwa wandu kwa jajibiwa mtukufu kamjangalia ukweli wa mafundi wa Josu bitu wa mashele zizeni shamode mndege mndu amba unomade sheitwa aka wallah ekazana go mufti mkomoro la zamba uzile ekola simdu lomade sheitwa ukangarjuka na pareza juu ngarjenda ratsa wa cheni ekari dungi ya zaliri himili Arabia Saudite efasira bwito wala tolila sana no shahatu makola madala kasina maulama mbatujwe zitwa dapi kasina notabilite ya umezi zefami zatu aina mndu ya tu hiba sikarisi kwa ula mwanadamu yede namna riyanshio bo fanya juana nyuho bo adejetu baenda bala garenda huluma zamba ngabo Joshua jani kanu mapesa ngabo suarato wa biedoneri basi wakomoriwa ezo wiye namna hiyo sabu wala yakaparoka waziri katina ya hundra komoringo aswalitia nao wizi ezezi zaheja wandu watu wanede hama mitentente na mwana toi mwana toi mwana utomda wala mwana enda kahula yano mvinyo hata ya tubala ndo itwania hata wala mwana utona hata maarifa na rongo oido mumjini abo emba jini kwa saidi yao bango wana ministre de finance wa mahame kwa saidi yao bango wana ministre des affaires étrangères nti haisaidia hiti on s'en fout abo gari lidugo jaro bariziki yo hunu wa mitami hunu kwa saidi yao bango wana gouverneur inde mani yeti ito jenda bahanu watukufu inde mani yeti chakabati unukokan wanna muda kada nganjo jao amjeri hadisi lazima inde yatu lazima inde nunguta ukonseye ushia muniri omaja ushia msaidie konseye wa imanuka ndawo harumabari wabanga ndarumabali irita wandu wa hema jakono kono mtuzanazi aina mru wa majamnana si abodo ndo arungwa makonseye ndo kanambaro Ibrahim Hisani azala mwabekana santo baba nuba ule bayitu shami mineze fikira zangu mina ba mwanzo ndumete ngamina fikira tada uno conseil neze fikira za ngwacha na ta hato juma bio kana udawe ratibo tijibu Ibrahim Hisani tijibu muslim haba rantibo ba wanda bwentini wale champagne shamna kapuru mna wa kapurera ashega joregeti ya komori yurume batibirera rafaonef wedi asubiti ambati chao enda yaona kwa unuma twabana na ibata na msajaja atawenza Said al-Kamali rahmatullahi alayhi amwebedi wa Mwenyezi Mungu amrehemu shawandu wa komori ntike jato enda uka haina ya heya wandu watuko uka ama ilanzi ya hafeze nya tuzedezi mzingi za narege mwana so mwiri ato mdeka ba waka kamaro kwa baleti katina yalo nishu basi eza dunga banu ndibo wa komori ngoze enti ale shambani bobolero emanensi ya champagne wa komori wa rumawe enti kwa jalole ya wajua wa komori watambi hao hahiri bana komori wanzo hinda minja usa emergence minga manzo maji na mwenje amanzo baindunle ngamanzo kenga mimali ni unde njaba unirende cha Marekani au ndende cha Morris au jao ngamanzo ni unde baindunle ngamanzo ba maji ngamanzo mwana unde bali koli ngamanzo bainde mbeza ndugo za utwenshi
no ezezizili yo kabati ulole, quels sont les soucis, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est urgent. Kabati. Non. C'est incroyable, le moment il y a tout mis 1 million. Wafu hanyora. Na wema jia wazingi za watuma, watoja ngarata hizo za utimba. Babu mwanama yakafanya hazi ya rumaziri wa hizo. Amba wallahi ila hizo hizo animaji. Uqsim billah. Ila ritukabidiri rongwani majiba la pi. Kitu timba. Aukim farata timbe. Na harubu fanya jao. Alafu eze zizani bobolero kwa jalole ze tabuzilone mkomori. Shengo onondwa lole ya wamba mkomori kutambiwa kabati ujo investise kabati imba hindu ili wao enamna la ukange imenye hauna hizo pia sababu mwenje. Ngabo mata magobo juzi yatukiri mata magobo jana yatukiri mata magobo leo yatukiri kamfikiri ngoza mapano soleriza za kweli kamfikiri rata mwenje wa maji kamfikiri rata mwenje wa heleza kamfikiri rata namna indwa jwa upepo. Hizo pia ngezi jono maji. Ngezi jono mwenje. Hai. Ebanu paka mababani basi kabati bahanu warumenti yo kamili balo maji kati mababani. Ayone njilio na riwazie banu ba imba binu garjole huza. Sheke on robo wabo basi. Kamjafikiro kwa komori ngwafu hanyora. Wa komori emba indwala onge lontia ngamjogero domana na Tanzania wakwa jajoro mamzinga. Wasojerenga wate pudra wate yomba harbu biolojia. Guerre biologique. Watojori tina sumi abori fapi enzo abiri jo wa komori wafupi. Waduge zembate hizo waziolele na mtoriteni abo na watu dorites. Kwarta jo mwamzinga sisi tondo ro mwamzinga. Do utotomba induri le because kartina rifanya. Yadunga omsomo umenyeha na moneli sesi wanduringa independence. Plus il y a 52 ans. Ikeju zingarendora wani ambassadeur ya rejei wala ya haweda sao. Après 50 ans wareje wajangu wafanya ila baliko le armama mengo mitano kaza shinda rufanya baliko le amanda ila aura rengeza ila waifanya wenda zao. C'est honteux bobolero. Cela montre que nous n'avons pas honte. Kartina honte. Iyo ketunja rumano za tournante, ketunja enga sina indi kartina indi. Valati andise de babanu ya Singapore wenda ya kolonize wani ya Angleterre yamba enda saba kutina indi yenda kolonize wani yamba na mjemde rengereke batima nanyi Indonesia mdumiza basi informe ya kabu hauno haya atenti yangu tanu garifao enda akaukanti ya fikiri. Naritoa na wale wasome waje wafanye namna ya ufanya passport na hizo. Iyo de passport nku duniani Singapore. Zeme eline zeno gonchema basi abasa ino unde hodo watu. Suisse wala kwa sina hidu kwa batu yomba madeni yomba shokola na bayitina cha Suisse Genève mdugo ishie Suisse France Suisse ya mapesa mahu. Dukana ngoma serie imahakama serie oura hafu itongeza hena ulona Riyadh yanzu ya yeharu manti ya amani na usalama na nduma serie nguibe ho Suisse Genève wenda yihaya. Si kartina dulonisho. Abange engenyi wangu mdirumba obobolero. Nji concentre ukale loga rifanya ujali swali hidele maritona mairurili. Aulenga riconcentre one match. Aunga riconcentre o no unon. Embala pitali ila ile ne hashano garjo ka ila timabia nuka Allah bila yeba teke ntokea makeja jara ila pitali ila jais. Uko yondi asala ngomba kamila la pitali saila ntino loji. Dani era katenda kazeze ta shinne obulona mna fuko mzima kutushida mnika majijuzi wandu ko ufakuwe zambioni mreda fakuwe emna mwana ulo rumo kuvezine mmade hero hauto totofa jotoba no tuni hengosi omoja urengwa ngele babala la pitali de référence la pitali ngewe imbria kana irumbi hatotukanga le yanzwani ilo bala rengeri yali rifanya bamdo jo sawede nzwani no yatita wende Tanzania uye de tichina hubi haruma wandu aluna zisabu zemaliza rumishi abala ndani nyambi banyunyi mazingi zazali kamjana kan haya ngale andi sola pitali nyumeni nabuka batsaila ilo bamba omtsanga ilo chem kartorengeza ila profite neze malizi mpi radio do fanya amanda ila hununa ya watiti namna nini shangwanje ikebala ile baba la jalo amba made telefoni uka wodi ajana telefoni ngabanu wandu walo Faransa no walo mwezi ntipia kabaja jo telefoni ko mori ekatili ya raza la jana indin na izora magara nzori wabani Gaddafi ho Libi zitokaburesha hakaja hali harumilo aziuzi sikarifikiri mahakama ya hatu haina ulo yabo yanomewa gutwenda waha nyumba na vila na mazamba na magari na hawara mengo 55 basi amwentiketa choedele
parce qu'on doit opia ngwa djula o mijini atuke mwishi amdo oh le DJ monsieur utojomda lila bwa la bwiti utojomda lila bwiti apozen ngo hizo Bolero engem kana feuille de route engem kama série engeze réunion hebdomadaire zahan ezahema ministre ewe uso espore ufanyachi terenga bijauja uso unono ministre de la santé projet à l'hôpital ema médecin ema sage-femme ema infirmière ema lalao eze pharmacie eze nongo wandu dufanya structure ambabi ngamkoni bana mudakada na mdege mna bijetu mbaidu joza ewanji hindi jauja shaina mbaidu yanji yanga ino ira maseo ema telekom hede ngurangu uishi ya june idide hamba wa shahida min ali hamba ina mapesa yanji ya yali wa mwenjene zi facture neza nongo fate hungu so jajarenge ema na shiwanko na ikaja kanza zambi handi ani fati huba ikatwanza Junaidi ende balance aina usikunga mpashi yao abanga mdimi yao eshiliyo aga mtawe ntiaru macha eno amviongo wajirurende mdu ularu mwansi ulona wa iruma mako wena mitano tushinda wajira wa rakanata mna mvio mtiti kamtushida mwa negosie Bolero moroha maunda wandu warazima aruma bamengo miraru wajorenge izo wachubunda rakana mvio bainge tsochero kana nitsokazo erange yako rido chabalecha ilipuli yamba bibasi rido pashano ndaro hucha orenge mapesa hao keba njia ndalikome orengezera linane ribezera libili kamtushira mwa negosie parce que on doit njomo le tel ya de bange hunu au ndika lange ula wasi on doit planer basi baada kabati mahakama karija jiconcentre nedini rara Mwenyezi Mungu ichongeza rireje dingoni karsina rongo embarobo kume ya joparsio komori pao kabati ujifikirio shemi mwa hengo antu alole heada yakene kiburi adova emajubane zero bdenu iza kinrume yo haje je janvier ndia kensi basi peuple ya bel kamba dingo tibure nguya jomre hemu mze wangu amerdini amba ingem tume amba nguyero wasi nganda ni shauti tu aba utiche kero komori wa amba kaza jo ujenga ba doko ba jo to ba unto shakwandu da wa mtueda karendele yao ichanga bona fiki mwinchi nadanyi watatemwa ulili wa mafungi wa matoleo wanamuhazini mtona maji mtona mwenje mdudika mwedoma parola muulilia ni atongeza mfokizani mfoa nyoro wananyu warendeha walevi warendeha watufumu mdudimu mpare ya jia mmenyele ne swala juma mdudia uswali ya dubeba ya na mizino mdudimu pia ila bashonga mdabango zemno niyo awe mnamuzi wasiliho ya kwende da hona awe mnakudume ya dojusa emakoko ukana mjuhe swali asubuhi ukuruko kubona mjuhe ni gosi abo unafiki yo hypocrisie wika yao zena tijala zinu zilio haya wala mwana to imumbali ana mjoka labwiti la tsoma hindu mwene mlisindishia zali yanfu bango jeja huna mrege ba wede mwana gamfanyo pression emadwamana warengo wana hanyu mjoka ya numa kankra wanwandu watona ndo hitwana wakato miji majukanti mfikirie nti haina mdia depose raporo ya za kweli nezenongo njoo kama nawe mna utotira mafoto na bahata na mataba kongre na conference na ndinga fanyao bila izakirida zibina Antonio ele na ringa fanyao izakirida za tukira rumwenti eba izakirida chakachaka ga fanya zakirida za eba mfanya matini mtukamcha mabele zakirida rumwenti kabati maji kabati mweji kabati msomo kabati unaona kabati mahakama kabati aminifu kabati marogozilio eba ndazi ododo mangara nsuri jwe zakirida za tukira bado anaweza shonga uhoza karendele yao ngampashi yao daima ngwaja la uundu bahati ukabonze mahaminji shakuja shinda warenga mbandongo sesheli ya umorisi wambane ininge video yejo urifai wao kwa jato jwa wanda wanede haja katwari ele gash abasaka sina gashi tilo kabati utuziju badeke mda zazala ringe ali huzu au nguli huzu yabo jaro porna hizo shayo kujaona system ya ukara rafanyara kaja morisi au rafanyara kaja zengo zilo yopia kamja unda wanzani ni sasa ni mwali amiri nyima zuru manga mwededa hapi c'est honteux watukufu ele lobo wakanti directeur wa mwenja wa maji hawa msoma wa mahakama au ministère wanano sukwandu watu ngo watu démissionner parce que fazela kutshinda wa protéger wa komori ministre de l'intérieur aina usiku kabati l'hôpital kabati pharmacie madala unga alifanya jabu démissionner babu kutushinda arumwe santé kutina ngo zelewa
umsomo umenye kuchindo haliko kuchindo fanya programu kuchindo fanya zio kuchindo fanya biblioteki kuchindo fanya izo ngoza lazima ngo bakia bonene kuchindo fikireze salaire ma stagiaire ne ma démissionner wenza wewe ya hibi hula rengwa habe wa hula hibi hula rengwa be hula ngo zunguso amadama namra ndege umvurize abantu to abantu umvurize bala uzunguse namna ila basi arenganso uzira ono zi abange il suffit unagare hibe ke odo abatita ngamuri licencie hamabala e madomana ngo afikirio hamaba ni yentinu inu ifanyiwa aina ulo ministeri bala ifasira bala ilayo hao ya mbabaha yome ngoni mo msiba uli yobana e mbarongo walo niyo waitao yindi nganzo mdo shukuri unifanya nzo shukuri da wanika maji na mwenje na msomo na unono na mahakama na nzia kutina baru wanika wandu selo shukuri wakomori wajo shukuri kwa undu la pitali ya kawidi fanywa mami ida umaha ya joko fanywa aruma mathala ni mahakume shukuri hindi kuzamezi ala fizi fanye mahakume na maishiri na alafu mdu ba washikisha kartu mlazida na komo na mdoka jao zino pia zino makiza respe unuso fada mdu orifanyili wao unuso fada abu watukufu je ma conseiller wahidi hula wala wa détourner hula wala jau tinda hivi joka wenda no haya na mjeka alifanywa assise nge video alifanya dialogue fanya nduko za cinema na unafiki kama mwana utawa nuwa jau tirema photo basi na unafiki dialogue hizo zote fanywa ni malaba na machui na wandu watu na maarifa watu na volonté dialogue na assise henwe da faida tomba kotia la badia kenti ki la media le kinezetique protocolista hiyo kuma photo basi na uzina na ulambuzi ke yo hazi wandu niyo abange emanensi hatu yangamia bobolero kamtina program mzo ya upashia basi kamtina hamu kamtina haya kamtina irumbi abange karjajo kahindu hauka eza lazimu karituzifanya kamjata ndo menza maarifa kamjata wandu wenza hamu kamjata wandu waluna shamtorenga belu msaidie de group ya wandu wakabasi haina ezijo hucha kanzo wandu watoka na hanywa wajo subutija wane sedi Muhammad ngudo pashia vio presidentiel yende nswani ya pasi yaruma vio presidentiel yende umrangu baizwa namna hiyo na bunga bo wadi ngabo zirewe aina mdulo mwade ngujo Facebook wa jamba na nangarido haina mdulo na problemu ngujo Facebook namdege mwenye Facebook mumno ministry mwabekana odo usaidi wa Komori mana jiburi no ro watu jo simbahidi boko eni ulo mwade kwa ni kwa liko mengwa joro kitala nani zera mbili yo atia watu ambe tangala mtu tsoi shige zumda mtifanya ngula bikaya jo wazo wandu wao ngemo bandu wanu warenge madina opia mfati shai swifi mbiaje ya jirende mbwa osoni mwanyu abudo mdu joka na considération baize media wadonda umzungusha wada wabaja bala ubeidi le longa wana masuala watika usubutiwa ya uzisi miti journalist ngabu yeloka bomze mpashi ya misafara mingi swafi ebanu ketaka lazima mdone swa Komori auze media wakati wadone sa umsafara na unuba la faida hindi emrumi ya hindi chau hazi wakanizo Morisi emba nungo wa ibadi ya Morisi wa jani yoko Mori hindi masuala ya za kweli chao ngofikiri asizina dialogue na muswala haizo zote fanyisia chao au hizo ganzo wandu walazimu hapa emani yae c'est là quand il arrivé au donc il y n'importe qui au yimjeni ya ja utungo wangu wailo wazi haziziwi ya jenao hizo ni masuala ya bidi umduzu ezaija na wala bwana jiji wala tijibiwe namna wa muzisa ubedillah mshangama abonge imbaza recherche kwa ndaba kana zore ngesensi shakartu ambazalia la waje wenza shonga rahanae au wenza shonga amanda namdambia programu maibadi ya kweli muisome wa Komori waelewe namna ne budget joka ufinance les projets mlonizo ya ukalelo aina usiku anafanywa bunjilio aina usiku anafanywa congrès ça c'est jipange namna inu namna jeri jo changer nsi hatu
ilo suala la mwando la kabla simu wandoa juzisi entirora enamna jirjuka wisove ngamjua ya ukana ngabwe masahiri ngabwe shirki ngabwe lepawa ne adayini ne leboneyo izoko comportement boko kasi jobe handu dahia de masahiri ne shirki ne lepawa ne kiburi idungwa na isirafi mukatina hindu shangwanzo yafanya ndongo hama mdu katabulo tajiri basi ibo bolero kairondo ambia azali yarenkwa dzitso enamna ijo tsongezwa komori wake wanadamu baba nukarisi wanadamu ngono usiku ambanga bapa mbandro via umba maele au yambangu jo mjini aje wandu mnariali le notabilité le maulama uro watate ro baba ngwa hama nyanchenji idada bonzo wabo bomba hindu wale wangamia watona bahindu yabo wandu créer emploi wajeni na mjemfanye na mjemdisaidie au lifanye jawo keka mtine maarifa au kamtine ha employé hawanza imakinisha wandu angalia ze saleri de mishahara rawatib hazi mshahara shara hamde jarango hazini kamna ujwa considere haina fonctionnaire ya ukana linumba ya hanyo au linuporonko untobale ungar swaliyo jawo awode directori wangu directori weka dota rumu ukantor swale jawo untori fanye jawo ngabo posto za siasa ngabo posto ta technique wengu jozen ngo zinde kange da silika katindasi jawo sinon ndo kada wena Sarkozy abole wajoka pia waro ndo kada wana Hollande wajoka pia shay kaminda wale kamitila kutina dura ya mto hazini dunga ngaweze conditions za hazi shuruti lil'amal sitanuko hazini cha ubasi mauli enza kujaribu vote enza bambo hanyu kwa jaja enza ba kujaribu ya rajara swalo hanyu ejuma ibidi mzangalie kanga mfanye hadisi yako eli mtukufu bolero eba ngari ulao hindi engari uzao hindi ero fanyeza ngo zinunga mjozi uzabonzi eke mmone mmerege zindu zonga mjoruliza shamdu mzima kana kutojwenda ulemba tsole ya tojarulize na mnanza obasi esima no mtsanga zo l'hôpitali zirengwa zini kwa mruti jibala mu mdahubi wodo uzihuzo yamba abaride ya fanyeza ngo hizo eke wajazikada kumeza asima ngurengo zina nani kamrwa huzu amnikeri ali ezilize leziba hamba mafitsi ya mwela pitali emba bisa misada da zivi ya bidiri saidie oando to ufanya hazi wati jonjia mobiro wa hibi wata mro wafanya ndo itodo nizo hawa wando hazi wafu hanza mnariali eila simu ulifanyeje eri ya nyise zilera za hazi no ili wandu pia wafanya hazi au rienjeze zilera ili ni mlala mweya simbuhi eze hazi wa komori wa joshinda wazifanye da zipi ulozi le dima baza mhono hazi zabiro nda zipi aina mndu lo komori atuanza kufanya hazo la duani au haya au banki uno muhima eka wandu angale serugo hizo garelora enshi haruma umakinifu au kabati umavuto amaya kabati utinzifuto amaya shabwe mdujo kandi afanya hazi bobolero ngebidiyo wandu angaliyo unonoranzi hauka wana wa hunu yome ngoneke tende harumwa meri hunu miurengeze maketasipi ya tende skansiti somo hata reshe wanaziwa na rawaza abantu bawatungeza tijomba bizandugo zinji ketendo la meri ngamtsomba za kitendo mbazandugo nanjwe mwananga leke kasina wademwi ujo sompizo wanazioni wa wandu watendo wa ulo wafu watendo wa foli koli bade sa sompia maladie contagieuse watunde mwana yenge urenga malalao una wade speciali shele yenge na shauda totwa hula ita uchao wotundifu kufanya shika wadwandu wachenterese o mwanange mnono nge wa kusoma nge wa utrete wana mwanangu wono mwanangu ishio haina kati fo watunde bila ya mwana bolero isika mtina janizo basi bainge mndungu fo ya kabati ko kana janaye yabo ministre de la santé tujunda ula timu tujuma gabe busonda wala mtu asia seda kwa town la bya ula e sécurité sociale enamne terjo garantis e ke baja wade ban haina mdu ya jo angalu bainge katina hindini no ilo wade tujo propage ya urangamiza tipi ya je corona je kolera na hizo o andu wade mana fatiha pia asibabu de questions ya uso urbanisme ele bundo
ola enda wa nyumba ta virgule ola balila ole madirisha ola bole dirisho mshanani mwa ola sada ola katukiria buanzia na bongo tuka mwade anza vira ole da balila wa ibambe nzie ya honda hula kabati control ola ina mndu kutohibia mndu arudhi waleza nyumba zisoma bareni wala waheza wala ngo hula ngo vuriza zino pia ziranganyisha ola wa ndini ipu hayami ya mndu ola olenda kaza poto ole nyumba he le dirisha lende li chonda hubini e baraza zitaraja zisopareni zibaya kabati trottoir isopia donc ça kabidi wandu wazitunde mnati mtiti watu somwa ki sauvage ki voyou kaumira yabo ko mndungo tobali wa hata ya tukautola tatejana sake wandu kwatujwa ibada wanji au waro wandu wanyiswezi arudi ndia tione baba hanu walo mani na kuju ila ya hangu ila ya baba hangu arudi ila ya hatu ila idoka banoke ngamwe do Marseille au ngamwe do banitsi pache tremia ba Allah iga unwako mweri wa jao nendwa jomba ila mbaba hangu adoka hula ila ikaya mzee wa hangu ila denya tsopirusa ila denya mafomba zila arudi wako mdo ini basu jomba ila yo Allah ambara mwenza matoma la mkomori gabo arudi wako ulanda huyu wana to kartala ngamjuka kama ndo ambao ndio mbaba hangu adoshi ya tukana moyo tukahabia fulana mbaba adoshi kartala shela matoma le bas abo tuo mo hatu mlevito ware ngombani ne bari na ba uno baba hangu samba salam taka namziye omsi unu ne majianu banga mmonao ebo yakabo ibande juma ti atunda ba arudi agenda ndo bari ni nombani no magani ndo bila ayula ha elindo le chambani de bange ne vinyo awonge watukufu wanduwa na matomade mduge na mnafuko nguvujo hawehe apasu mba bizakaro kabati maji shabala ngwanzo eleba vulila hula pia direge uno hangu mimi eda ezanyi hura ngwanzo wale miembe ija ipasu enyumba tena na mifure ngwanzo wale mifenesi katujo kabale mizina zila pia wandu watu zingamanyi hama peplo wallahi ya bial kabadiko rijia opande wa husomsom kalina ukana wana hindwa uka wazazi ngo na shonga wa baba ngo na shonga mafundi kairiba mwanangu to godoli kole hako atapamba hindu ajo batasika jona bachai ngomba ida so memore na wita mingile awiko na utijida hubina wala mwana wa ihwe shawe mwanangu juha jirengeza waja gariba la katika tilijali mrege limbe alikoli abobo ya va roho ngo fikiro la ministre le vusho ndo mndani hulango ishawe marashi godo bitwa isaja ngoro kwa yabo hasi haba la telefoni boko credit bese barango tsori ke credit watanganya babo wabesheze hawara za hao baba telefoni na marashi yasiswa bana na koli na zindo alafu jambe mwana huru mwana kutobela mno wana mbili na wana wara ufikira chauffeur ale unda mnike credit ne mndu mlivia kolaje boko kamjapamba yiruja na pomasiyo kajala mpatre ya tukana mvuza uchindaende mwana kaja unde mwana chao ujofanyia misui ujobelidia chao fanyeje mdemba ukana mdomshaza ya ajambo kana docteur yabo ozi akaywa zikiri amba je serai abu sa akunu abu ngamchoka ukambaba amba gotuka ukambaba gotuka uka 7 abbo gotuka uka baba mfukare wako mdumshawaza wana mfukare atore mwa wastide wana mtuka uangalia jare bali sofuro hao aina mndulo na mwana yambe haende yasome likoli privé na ujoka kuna shidomnikana wili ngena nsaya ngotikanza liswa restaurant yaliwana wili au yajare ngwani gari ngena credit ya temarashi yabale shaula mjemlengo fikira ngoni ndo naendelea abo ndo ndio boten abo waisaba wa mndu waisangeda mndu mndu amakane mwanange mwade mwanange na chauge hapu hata haolole chapa haolole sila tura haolole zayo anwa chauba yopu ana ila chauba yopu are mwa chauba yopu abonge education ya hatu kabaja liaison entre famille et mwana anyuka jaja farata bana eta téléphone votre enfant n'est pas arrivé veuillez amjeles mwana anyuka jaja likole mdosi juando
hizo mengoni mweze ngo haya ibibia vaye namna ndo vaye ngono mruenda vaye kufirwa la ngodo badino wala mnashiwa di mwanamshe kuvaye kufirwa la ngodo mu kumbi odi kodi futi kujora mwani ni awata ya jumla mwani swafuro wa dangu chea bainge la kankere ngo jomnika tizino fuya wambe ujue matenda ndo yongo jue manana unikai. Okay, education ya hatu wiyo itoka atinai mafundi mabandi wanaziweni wenza shonga hali mbaka uriye fundi wo washide Allah katina ndo lise handani ala tika mtiantuka na mdo français na histoire jeo na Allah nous moyenne à 17 na 15 na 16 3e ida bala tende ufundi mvuno para Abdurrahman mnyeze mnamrehemba tsamba fariki rahmatullahi alayhi waka Solange waka Abdurrahman Allah yonde tfanya exact tindu 6 ha et nous 6 sur une si tindu 6 wala tie et nous 6 sur une Allah il a 6 sur 20 de variamento na ifanya lycée c'est de ma bête tindu 6 sur 20 sabaina lidla imadinga juko ulo homo safara lelo ido ezinda zibizilo sifanya devaria physique tena tindu 6 tabeza bari ebanu timizwa na 6 ashide anta ebanu ndeni hale babisa mtoka ufio lycée unubanu santina upara joro classe nina mna tukozijawa tijati sababa mimi mnahara mtwendo zikubili tena ntwenda na dorombe kwa mimi haina jio ifone de na mpira haina jio ifone mpira tisi so mi do bohoni ya ba yeze seconde comme il a le meilleur élève et c'est seconde 97 comme il a diplôme voilà titoaliata on a mis sur de namna yoten tu dois terminer di au lycée c'est de misuri on a bala tele tufanye examen tufanya devoir ya mado sibala ti undu nefu taba omwewo itwe yamba bibo i Giorgio we auna o Ronaldo kabale ke wandu basoma o hale borlo ko likolo wana washena wala mndu amba omzi abo je Zidane abo undu mna 10 sur 20 omda Bernard Lama de oui mathalan Jorka yeftire ngamna 8 eto horenge mna 9 ile wandu wala watilo washile wakaja unda iloka uniko feifundi yani mndu nikemba fe ya nyamize uret abo undo disio amba dito dima wona ama ilido turu mjuma 10 sur 20 abo c'est debi suri sena de namna yoti undo mna 9 sur 20 washide bazinda zibizi bojanga milahom ka si semilo bohoni yabo mba twaliye nende hula nende tubu ramli nga mwendo safiya le unga mwendo amiria le unga mwendo sakakini le unga mwendo inu shamsi mwendo sarau ndio atwaliye ata alhamdulillah wa shukru lillah zawa bisuri alhamdulillah wa shukru lillah c'est éducation ya hatu itoja irede ya mamba ibitona mana elisengi wa mapashe la lambo na mabunuku Mahamingo mitano kaba jafanywa revision kaba jafikiri wa lycée c'est mon métier qui lycée référence ya msomesani bo mafundi bo mawaziri bo madirektori kamjaona haya shajizinga mlidawo yemeza shenga wa mtuga tete vapinga rifanyao yafanye jigala wagari wa hawa inaba roto lija ujawrenge mafoto tashinga mwanao karisa barani sawa ngachoko iwa kabati mdia paru imili ya mzungu bo ubeidia subita mabakana shabane ntinu ketina majiketina moja naona no gotola bakambisa ebanu bisa dermai ntinu iro ketina baroko ilo ndiyo bana accompagner mwe wallahi ze faida mzirenga bana kizazinjira ni sori hunda kabati usubiti amba ebanu msada wa ntinu iro ketina baroko ilo bana ti uno no team somo ti uno ne madi atu yande Tanzania zero kata kabati mduko subita usema swala lazima mbia uzisiu okay education ya hatu relevao tizio ti programme njema ti relation entre les familles ne likoli et surveillance ti pédagogie ti ndini Indonésie c'est téléphonique Japon ina mjana téléphonique tu ngona ngobali fufula bana ona zwenu au Japon odo ko semishana ya likoli wasome urafu na iso son tipi wodo msomo wodo malezi de tarbiya ne éducation ezengo izopi yara ilise ja 30 yani ilobo ti yango tsukunga tsukumbla tsakati bakomori ese service public magari echa ulezengo zala simo pia ndobi abidia liko nationalité ya komori haina mwarabu jondi ayo ya mlizo passeport ile wembri afa wem komori ya wembri hafa
abala nationalité ya Komoro ma Ethiopia ma aina rasia duniani ya tuifanya ruko getsukwenda iri hitwa aliwani kana nationalité territorial eri alingo da hubi kartuiwa izo bolero emana kuto utrele sabantu ndeze mapesa heze passport owandu wa détourner ces milliards owandu wa ze chau owandu wa hafa yale maswala bobe diba ba katinga maswala boko ikaula simu inukeri mekoni mweze keriza henti hatu riambilwa ukweli mtika hisi ya jue kana de tournanti ke video dialogue wafanya ku detail independance babisa maswala boko kartuchino rambo kana ebane to manado ritona mwenje ritona majiri ritona msomo ebane magujilo hanyu yani unyuma ba chau Brema Traore tsoka sina mamira roi science ya Burkina Faso mishahara ihe yangu aona mwenje kwa na maji kwa na kata aliswali hira mbafanya mami ili ondoka uraba irwa sisi lifanya makubena mitano katisina barugo rilo niyo ni bwana we baada yabo wandua watoto shindo soma misomo generali na wasome misomo hazibo shawando tutorantukana rea soma pia rirande hawa mezi yoti haki ngarijonji ya baada yabo ekondo some misomo ya heze hazi ngaweze stage ngawasome sikwa babirili yao sha wanduko mu activité wanduko da ujiranta aruma utozi na urahitwa na urumila na masairi na usuda na ulinda ukanga bomba shuli generale maile basine ngabo saladi ngabo dîner lelo mjikada pia wanduko endao ngabo le ojuma ngabo maile kada jali kwa wanduko endao wale maile uti waya tibwa kama request watukufu ilifanya recherche scientifique wana wakomori wadosoma msomo buka yao kartushinda découvrir banongo amna unafanya mnaye ndikata kabo mnadaba na domo na moroni ufanya na videti na magari yo hawana nyumba olaiga ndo madawala anga sina ndo rijua suive okamndu ya panga mnaru kata ulama ingénieur izo pia wando de découvrir les intelligences ici non Antoine les aidants ri bénéficier baada hapo rangalia sport ya Komori irende hama bayana mashaka na nyimani na madzaha rija mwezi waziri zensapu kuona wana rongo wika yao aize telebano yani bidando donga la hindaru mwezi tele bidando majimbo ya kishenzi na twabiyambi na makaulu wika yao ikabide machant ezi ya machanteur wanu waroma wazira watiheza majimbo ya twabiyambi ukamtonzi garemala kadan remecha uvira vitsa vanjao yauti majimbo ya kobidi arumanti ya kisilamu shayo mafundiro wa jozizi ya nao ngamishao wangu wafanywa zali kampanya ukana mtomdunga ya bakibano culture yatu yangamia sidini si dunia ngabo wanandungo wafanya waritini yemadi abasada ndo ile longa rifanyao journée agarifanya ya wone sae efani netala ya huwa Komori represente izori jo fanya hadi wandoko wone sa ezino ezemuzanazi emahuri emagoba emagora zongo amabushine mnaile zongo jo zifanya wandwa ile les vaola hatu ze kofia ze juba ze jo hone ze valoriser talent sache Komori emi wangu ya kaurembo ze papa la guerre na zilapi zila tapia zongo pia Dubai ke kujenda Dubai kuna ulola kuna uyeshi kuna uloza kuna ufanya jo rijie irangalie mrumshe banga bandoshe wadoba wanzo kwa ndo umeka bando wanzo kwa wandoshe rangaleze famille conflit ana wandwa ume Komori warantukana mbuko jonda alo laina mahala vulize mrume ya tawenza katina hata yoti haki ziyauti zaibo ekakuna anza ulele mwana ari utalakia kwa mwana basi kutoka elisovajilanga jojo mjinili bakibala lido furte et merde kabati mba ulizi wakati jao je ne suis sans panier wanele hawa mezi no toto watoto komidikengwa ulikoli aungo wafanywa hazi waronde hawa mezi basi wajole nda umijini wenda umea uami wajo chamndo wa warende hewezi karatu wafikirio na banu ekekuja shinda kusoma misomo ya juu ngabo wana misomo ya tinga misomo ya mhono wa hazi ngabo uresponsabiliser wanano kwa kongo jo wafanya no ili uratrapelo utujoja kwa vayu au utujoja kwa mwizi au utujoja kwa mezi surtout nda nyondu mlona plaisir shi manzo mvaya ina maona manzo mkana ina telefoni mloniyo manzo mwende aina ti manzo mle aina bahanu kutanza ulemba nche kutanza unomba ubu kutanza shangwa nzo wale wana sepo kwanza ndo wale ritage banga bomdo wale ritage jihundu ngamtuko semba bisa siri le babisa kiloti musanyulo azindu alafu twabini mndo abira na mzima fikiri wala kwa wala mzatahe na wala mdo amba ya usaidia ufahari au Yunus au Suleiman
Shangu tofikiri wala kwando vi. Ila utosekula mitari mbona na miti. Leo misura nwa badi musiba soda. Donc jeunesse inde tomaya. E maulama uwahamba shababuna alamun wa amal. Indondosu. Kama ilikuwa tufikiri ngwa rengawe jeunesse wa ikorompe. Na mnoya buka jomni kanijao. Na mwema vure bangi yabo mfanye chao. C'est malheureux. Na bunga bozi hazi matoshinda mmanikezo wazifanye wasaidi organize zengo za lazima wana entreprise yoke tsaje ni za true. Ngabo ma technicien ngabo ma spécialiste ngabo ma ingénieur shanga bozi hazi za mono za bidondo wazifanye. Shirika maili ala bango wafanya waze pare ya ukweli au wafanya watimba we imagine mwenje emitiyo pia watongo ndo wasiwafanya. Ndo wale hamarombe yabo wantu wafanya rongo ngodo da jusesu madoni akake mtume au mdia njie Facebook ya ake hata yangalika kuja unamba mdia jamdondo we basi ambali yende ule mlatsi. Ngawe demokrasi uhuria. Mwenyezi Mungu yarumba wahuri tojari sasa nyi wabanu basi litsorendo mateka kartina dura hambeze ndo na ikartina dura shaunga dambe andika jari fanye kongre ya he gouvernement marangalese ndo na she opposition na mwanada yabo mje mwaneka karja yezani gazi iyo ti haki yauma dharau iloboneyo yauma malanfu sto biambi hizo karumama ana ma kabati wa ndotoka na dura wa hadisi wa beze ndo na shanyide mjodo ona na kati mchokanza nyini zoto biambi suis famille à la fois on va voir il dit ka bo kwa yatingo no na bongo anzo changer kabati sacrifice kabati nongo yoti haki to biama dizo watukufu yoti haki ebandi ni mjo ule mewadi ngo simbulie wa komori wafikiria nti hao wakenamu abonge banda yabo wandu waelewe inamna ya hele dima bidirfanya ili riwaneneze nzaya beker wananeza abugar wanona wade oulozi ezemfisa atu wazenga ndawa yarudi atu ngarjo beneficiate ebiche ya lazimu anko tujwa biche komori rumilo kusema lizonge tsondo poshone afate hona mzaza enazati wadunga mbaza madirektor wale wapopengo tsonda orenga wabeshe gabo ntijo wanishi aje kukabati politiki wanwa ile webiji abidiru milwa inu kelonda ubi wanu mndu jengutsango iri she directeur mo zempo gambe e directeur mo telecom gambe e directeur mo hydrocarbures gambe e directeur mo la douane gambe pia wando na miona mo lead wallahi na bo sonti pangara zijua e mafundi ngwa zijua ndani kufundi kata aje fundi kata oni amala kata fundi kata nge jau kana subitu ambeza ngoka ezabari batso fundi ko mo subitu ambaka nezero zinzo tsinje mata yokalelo banda juma hino sikondo doja uzine namna ino no mina naosha bana zali kufanya wazi sandai ikaka tupashia bange mjimi ni mawandu guzino ngulo bana ufanya sandai abaka hundi go biro abarenge mahula bwa manda ya nungurungo wandu bana beso beti salamo koti ndo kati matwala simu na pens atulonga ikaza ndo basi abo hayate mnungo ni wo rijue engari ilwa hindi engari ya hindi erijonza rirumia hindi esengo iso bidio ro binuli wazo hataratibu so tipi hai karjoka uchaharuma uhuri ya Mwenyezi Mungu ya riumba yamba wala qad karramna bani adam hamalnahum fil bar wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalna ala kathirin min khalqina ezaba Mwenyezi Mungu ya riumba ndalona mbabana mzaze watu utarumu mndu shamndu je adotarum lani na mlale na mrongo na mtirongo na jau ebanu izo wa bango jo ufanyela because izo rahamba ukaurenga ezi jodo la maele na rovi na magonzi na uswali chuma au ukaurenga ezi wana wa henti la wa enshindo hafuraha na amani na usalama karsina huria hata lelo nyi mrenge ensemble ngamfanyizo mwanzao she opposition kwa tina dura ya hadis kabati lijab mdibeshe ya wandu mwedem ndole ya wandu wikayao kwa tura Mwenyezi Mungu wandu ambao Cour Supreme wajuao ya uka wandu wanukwa jahundo wandu wanukwa engwa wandu wanukwa mainkompetent wandu wanukwa ngamiza wa uwa wahibi wa shangwa tukorengezi omnikani polisi ambayo ende yatsahe wandu kwa tu kontroleze parebo wa hifadho wanansi kwa tu kontroleze emalaho ya henti kwa tu ta amani
shapia warende haweti wanjo michini wahibadziwa na tibe na urahitswa na yule watatahao na ufanya tabia wako Allahu alam. Mahakama aina mndongo nzio hule mbuzi ya hule arudi kwa ti justice ma avocat ma corrompi ma juge wedi na izo son tipi izo nge president kujokana ngabo mndia wa mnduno kacha hukumla bobolero ya bo wajunda enon wanuza ngo kusava president kusava do topashia wando adungane naye ende wachi papashia wende wache au hanuko dale maele wando adungane naye basi president alikiwa au majili sindola basi yevi ya hukumu yodi mana matufanya roho mtukufu yodi mani yenti atu ya roho namna hino banu ma irenga mateke nge mfanya jati zindu ajibo na mtorira inga mbrifa ndio na baindu rile na zon tipi shafami watu renga mali watu pashia na ndu batu atanu gosenda ho edeba ya leo kejaka la tweli atata ilati deba masuala kwa uyajibu no doka kartina haya kartina ham kartina irumbi kartu ono warichende ya zabari kartu juzisa zabari rejeni ngoni haukweli kitini sotamba mimi tira orma kipo ina katika amjoro hanende undachi awamjozi ntoja tamba mimi ngoni mwandu na karumenti tujuru ngo vumbo mamadu ngojo vumbulu msaidie ngojo vumbulu belu ngojo vumbulu armando kenti inu heya ngamjo ekairora ngamjo vumbulu abo irora ifom vumbulu polisi yo mdo yo na mbuji bwa kwa basanga meruma security na hizo shamduka jaharar e president e shahenda shi yazi ya president enguli ndo afanye je una komori do enda swali chuma na ulamba ndo na upashia mvyo basi enda lomo le teni no TNT ya sarani dio yodi hazi ya president na uruma hula bu pensi usikwa jonde yao presidence non c'est pas ça quand même zile zongo zinja azali azifanya wao tuchwa ibeti salamira ibidi mu wajirisi wanda mfanya loteli parce que kadoka hiyo shabo usiku ya juja ndare mahula abu ya doru ngando zifuba rausu kaje wafusa zifuba abo ya mana baada yabo do fikiri ya amani ya hensi engari hula uhindi bonze engari hula uhindi ai amani yinu ngeja wahindi engari jo ujibirili yaje enamna je jo tungezari yashindu Ezi relation za tudasine zanti zo wanze ngari fikiri yoje dawabi wajo kushinda walisaidi dawabi jo wahunda maana dawabi watu jori zingamanya dawabi watu jori taru mwankodo dawabi walopre wakuranza walona irumbi nasi bangamishi yao funda Abubakar ngwambo hareke mdungu azali abara bisa uditingu wajo msaidiani keka mjadunga azali wajo mwangamizana ukwa na kwa na janani yoti makauli ya mdu mufti usubutia ya mbebano arumobina damu kwezi watukufu aizo skanzani jibu hatartibu ngamjo mea nirenge kalima zima muhimu banu na kanzani lonese uka sisi ngaranzao daula haki nirongoze wandu heze media nimambia ni ukana wandu hafa wandu wafunga wandu wahibia wandu wanti pia kamna ujo uranti mjemke enti mtolamba daula haki daula haki ngabo wema ngabo wakanga ngabo watukai shangabu waliyo mwajua usampusa ya ukawanu wakaya ngwao wai kamna ujo uranti wao mtoleja mweja mwambia sabu daula haki sabu ya tukanza maulu sabu ya tukanza yambia kamtukani ndama udundo kwa jukiri ni ferani jaja rumaizi shangoronti yafanya ufanyo wanzu yafanya okay ngamabioni nywa roho zerezo katika mduwa ni tena jado te daula haki hano ani me daula haki na mina radiyana wa wazandu rilo yabo na mama kelene grupu ya hatu ride zali mahamudu ila rifu saadi wanadamu wao awaka ya paroka na hazi komori tosoma wabaki bonze na mwede kenga nywandu wako edi mdovumbua owarahitwa owahiba owateturne ndirenti aina mndu ahubade kebanu mwede mpulwa ni azali njemdo rivumbua no rilapisa no riteza shere wado pande na kansani mwambieni nywandu mwetibili sabu daula sabu na mtu kansani dena rume yanjo silence na waswili ngengo ronto ule abo urumo uwo utolo amba sabu ngo kanza ende ahubanu nywandu wazali mwada mwamba jibeni wada ukana baraka usikarita jo mziani hamvu wado pande na kansana ngamji upande wa mwiso yo khaswa particulier husu ndongo husu zambao makatiba
makatiba yao hata ikuoninga bo makatiba imejia hatu haba sana kufanya makatiba hamado gamjo shukuria o wazaza hangu no wana sho hangu enfin parce que wakahunda madhambi sha Mwenyezi Mungu jo msamihini bo wazaza hangu wana sho hangu o maelewa ya ukana waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarruj aljahiliya fi buyutikun yabo namba kwa mala honi hanyu ezinji kamro hamaringa mfanyao eshe bwatane akaisindi sini bwatakenga bo madhambi namde jo mala honi abonge nyondo makawre jo mala honi sana ne abasa mabaga mjodo rejei mala honi sana kamna jo de bakisali ni mjuma sana za masihu emba biyoti haba nezundeza baki nirongozo andro ume batizamba juza rumo hitima ya Muhammad Adamo bwa tukufu bwa tata hangu bwa bebe hangu ya uka aina mru mme ujoji sitiri mru mme ajojo uva ya tiriko samash ajojo luti jomru liyo magungu noju kaja jonda matambi ngava pantakuru wenda rumashuli ava tiriko samasi wenda rumashuli kaja jonda matambi par contre mru msho wando shatu no watata hatu no wana shatu ngwa hundo matambi aina shuhulo wenji soit domzino soit de levao soit des emali ne sera finazero wazifanya kwa jambo ukalizi ne zadunga onge banu garanza wando shatu jerudu wane ndambe boni Allahumma amina nguna tsanganye bazima nao swando wariza ya wando asho anasho hatu no wana aungaranzao waje waribe wando asho walo mndoni auri wabo wando ume walo mndoni lambe na mrenge wao basingare ndo hono kena ukiri mndu mmede haruma shuhuli ya vae juba ne kandu no mharuma ya bulie mndu mshahe ende ya vae kishenzi ya towezi fuba ya towedi ngoni ende ado jijusano jiwamba no se kwa maile na mhogo na majindi na makazu kabati ba pideri kabati ba haya kabati jao na sirambo ku amfusa kumu ahlikum nar njoni samihi ba mino ula pizi wa shayonga mambo hamahaba ya hangu no wazata hangu no ana sho hangu na wenje na usiku ariba nuko pizo ariba nuko pizo na wash wallahi billahi ma utokea mangamjomba waidi akauranza hata wamtuje ngamjomba wallahi fakhar waya akauranza sikanga bwandu wenji walona raji na mtuje na boti mtuje pia tilo wale wazali wallahi shau kwa subuti wa hambamido subuti ne hambamimi parce que ntuanza jaboni subuti yo no amba waikoni kwa jomba miwa ingaba bativumboka warange maluzini wafanya jao au mitami huli batamba kamno jo ndo sinema mtore jambo zulisi wando ndo sinema ya galawa tiwambi yebe michi hangu bo mtsuchi ikoni na mitami huli tiwarongoza tamba tijao timwambia rukana mrongozi azali basa papa izangu arendao daina fatihuna na habari na dobi wanawahi komoringo alilao wazaze wa komoringo alilao habari ngutozini kamali ngaba jo jibiyo eyo kena mjibiana shabuka bo ndo fikiro kama nunga miyongo mtsuchi yandu bazaze na ndu mabai na ndu makoko na wana toto kwao kaptona kamituje wondo bini ndo boko atwalonezi kwa turongo shawo wo majamfi demdungo jabane jairongo abo dukanza ile kwa fario yenga mituje kabati no vumbo amaiko niranzi na mitami uli na waodo anisa waodo anlela sha tamba yuti haki abata mituje mtu ambaye yuti haki atwanzwane mtu ambaye yuti haki kemjo uamulilia ni sambia mu amulilia ni bapa ali amulilia ni wandu wa Medina amfungia ni salami amfungia alafu ina kati mtoto jamu mdege namna hiyo hambo ene turu ya hanyu na Ethiopia naambia wantuani abuka bwa tuni kaka bwa chuchi pio sha wallahi eni mtu mtuje ulona akili kujamba wallahi wanfaro ngo bweza kweli wallahi na ndio haina mtu mtuje wallahi kujamba mambo bweza kweli kujoji pio kanga mambo bweza kweli kujoji pio d'ailleurs ngabo ziki wangu mtuje mtukufu hanipara kaunirogoza ataratibu tiparani ziki wangu mwikonitse na ulobonze na kamisida mina hanina sui ndongo tijibi watimshukuri wakati kantana behenri wacha fikira ya husu emikataba au ambao makatiba emilanati au ibidi ridobe haja au riloze jao kartina mlazo mwana ngaribe hao kofianzi ngaribe hao kandu shirini ngaribe hao jao skanzani zambeban watukufu ya ukana fikra yonje shake no kiro wandu wenda wapamaele au wafanyada hotola la wafikiri wafanye katiba watodo kainu halali au haramu nasima isilamu yake katwalia eze khasaranda azi eze faidanda azi haina generalite woto ha particularite kewone hamala kadha na wayimru
mwanama wa imru roko ufundi wangu wa imru kata kuna ujua uendeke uone haya hapo basi ngamsoja mnimanise ebali apangesha riando wala ma specialist wala ma socialist wala ma fido wala ma ulama wala wajiga basi wapa maele wale wamba kwa ndo jawo ile ile katiba vean tu kombe e kama tani ni kamdum shangu chao e kama tani kamdum mangu chao e kanga mwanzo ni lunje dawa ni chao karton anta chao hizo kanzo umfanye concertation consulto wandu shamba cho patasi wale ile katiba wabaja wansi habasi la katiba litungo ufanywa la katiba lifanywa hauwengo shatira sikana mtu hapa maile na feleke unafanya katiba lile lijijinga la kumjini sharika na wanashwa hemanga waja mpisha maile anafilo ndo alifanyia sharia shamji chatu ezini warido zambada ubizini ekemfanya makatiba na mgalibanu kwa wandu waliona zitwa ampema elimu nika wandu walimzine machaliko ngabo ndo tukaende somji wangu ezini kuzinde zaro semiji ya tutsainu yarende amama kanibali na makanisa na mafahavatu Rotopa maile na feleke na poka na ndeberani ka wanduali haisare ndia baba lede filosofi barenge mwaruma jitotsi ngona jitatambo ajisingiza basi kabati usubutambeza koli bari wala tsinsimbuza wa tsinsimbe hula wenda baba indina ja tsinzibasa sichao kwanza yarongolo mji katueleweze hasara zichoka ujarumo mji katueleweze faida zichoka ujarumo mji katuelewe ne bali zichoka ujarumo mji tanya berabela bonga wemlabe bangena nsaya kwa aikiurereze kumbe ayo babitite baheola nge aunduzi kumoposhe ni mnyumli aula waange na mkwe kabati uledeyo abange watukufu kenga mfanye makatiba yanu banunga abo watoto walona akili amantu baduhazi ngabana baduhazi walona akili amatoto namkera de kenga mfanye makatiba zimja mtambaze michi mtia problem mjue ezengo zinu halali ya haramurat kanga mamza ukweli msove wantu haya ezinge zijoka na faida zijoka na hasara eze faida dezilo zinji haudeze hasara Mwenyezi Mungu banunga bantu akonemba mvinyo ino mndu hino angudwa ze mashaka ono mndu mzima wona mangu wa wantu waidi kabwana hadisi wema wa he wantu wahele bange bana madem levi ya kele guguru tukawele wa yamba iloda ba swafi ha idari nampari baba ina mtatajara mboka iloda ba swafi ha imana imanzo mabya po hindi amagema wishi arenge joy lanu ni balawa yini kawamba eli joy la hindi e mwana wala eli jokala hindi do joy la mpunda owandu alobala piye ni blabala mbiongo do zahena tseho baheola mbaba ina mtata amadi sikarja mongozo mtujo ambassadeur atongeza ya jibu yede mnando aliyo alikuwa jamongoza hata huko atujua ukaba wanwangu watugori beha kiyama watina uju abangena mkerathi mrevizeme katiba yanu aweke myafanya ni wandu wa mila na tina myanike wandu walona roho wandu wasoma wandu walona hikma bamunga mtuka ujama bika mfanya makatiba mje mtu wandu wa kodo na mabayana mashaka makaliye wandu wajora Mwenyezi Mungu wajoju wa shari au wajoju yelewa eze intérêt generaliza hemi chine mila ya nemila neza lazima shamba sojokana wode mfoma mjulo ya baba ina jo abadizo basi na mjera wane na mwedema wane wa mjomla bani na mwedema fanye jao lola hajao utilole hajao towa jao titowa jao yesile namna na nyimo zibulia hele kaulula mwisoni lamba obana mji wa ikoni ngabo wandu weka yao warenge initiative njema ifikira yo njema ya uka ngwanzani sao haina famima nao beka ngabo famima nao wandu kwa nada rumwe shuhudi kakwaja Tanganyika wanzana khairu wa baraka yo fikra njema bo watukufu wa ikoni bese tujua waruma mja umra juu hauja shamfikiro mtambutini wane fikira hiyo shanga mina nanzo na bebana wanu Mwenyezi Mungu hamba ukana la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas faman yaf'alu dhalika ibtigha'a mardati Allah fasawfa nu'tihi ajran 'azima ngujondana na fadhila njema na ngozinji za khair ujuanza ni sawandu amrisha njema na hizo ntipi harudi haonesa migoni mwezo rungo njema do wanzana nuwa wa mananaye harudi habeko taifatani minaqtatalu fa aslihu na mwanzanisi kabo kabati no njema hama wanzanisa wandu shanga anza wandu kumdazifanya asifanya Mwenyezi Mungu ngeli tabishao
mtasio jahafu bana ajado amba namnibulia mwanzo ni msami bataka uwenza ati kalicherati mwado wadu fanyi sinema rume mabinda ya hafa sema iti ana mroheba uo haparo mhibi haparo mdhulumu haparo mfanya jao alafu nyi wantu mwarosheze nuko nje mazino mimi Fakharuddin ngamu mshukurioni ngamu mbashirani marhaba uka fikra jamila très bonne idée je salue par contre ikenga mazu mfanyise suluhu njema ya ukweli wa aqsitu inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar kenga mazu mfanyise wandu suluhu wa manao basi namwambie o wadhulumu warejeze zila wadhulumu wandu yode ilo muhimu nanzoni mwambie kena ukiri mje mni force nanzane na mndu yani dhulumu haki ya hangu ni jua ukange ni yo ya bidianiki eka wara yabo karna jaru mashuli ya eka wara yabo karna kufanya jao yoti ndio mando kufanya suluhu eka mfanya namna ya bumbo wabo ngamtuanza mfufuli libe ardhi ya wandu mnike ole mbeya mnike ole mapesa mnike ole dhahabu ya shakuna uni dhulumu rengesha hangu alafu nje nswa zamfu bahari ngama ngoje kanza kufanya mashuhudi hapo utukaanza na basa ungu anza na sababu mashuhudi shaka tuanzana asababu ya ukana vanu watiha msi haunga bo problem ya jir haruma enti au haruma umji ndizo na kanzani mwambieni ekari rengeza zenia Mwenyezi Mungu jori nikando ikabo ikisikana ujo shughuli ni eka kamjanza geba hoye mana uto na mwambiani kemba ndo hangu renzi ngenda nsanga jada mina ngoni bwe arudhi hangu amlalo nziani chome danza dida one mwana nyani bwe arudhi hangu yani bwe heze maliza hangu yani bwe haja ushakutumwambia mnikeola au mdeke to amana kanga mjo unika ngero ngoza okay kamndungu kwanzu yafanya nduko ge lazima mdaziso meransi banga bo wandu enjo bango wanzu warende sema warende mbi sababu ya ukakwa jazijua yode maana yamba al-ilmu qabla al-qawli wal-amal mruna some kabla ya haba na urenda haina mndu ufanya ndongo ya tozijua uo mjinga na haina mndu ufanya ndongo ya zijua uo mndu mzaki mstaarabu uo Abu Sufyan de hamba uka in aqulu ma la a'lam falaysa hunaka ajhalu minni wa in aqulu ma alam falaysa hunaka alam minni so ndizo na kanzaru mwambieni Mwenyezi Mungu joro hifadhi ya auniyeti ya hatu ya rinike za khairi ikaritungwa wanadamu walona akli walona hamu walo pre walone courage ya undensi ya hatu rito wandu walo bandu watona fikira kati ulana hunana urahito afikiri kana garjo wasuli ha salama ni wandu mlone semetia na magalezi jofa yenti zijofa yo ha Mwenyezi Mungu Rirantu wanandogo wa mafiti wa utongeza mwangali wani wandu mhunde mnariali bayoti haki ni madhamana marumaenti ranyimliyo ranyimtiyo na mfikirie avenir ya henti hatu bahaina mduda singu joziso so ni wa Mwenyezi Mungu ngariwani hao kangarifanyo khiyana watukufu kairi rire Mwenyezi Mungu